UJESU KRISTU INKOSI. Ngizocela uhlale kancane ukuze ngiqede amahloni. Ukuba yini bazalwane, haleluya. Ngizomxolela nje. Ngizophima khona kancane, haleluya. Webangele ekukhona imikrele elekelwe awamaqhawe eshone ezinkulu ezimhlophe zingcolekile haleluya Khayelihle waSibiya-Testimony. Haleluya. Amen. Ngiyamthanda kakhulu uNkulunkulu bazalwane. Ngiqala ngokubingelela ubaba umpostoli, sibande umama umpostoli nabafundisi bonke nomama bababo. Haleluya. Amen. Obaba bonke abakhona, nomama bakhona, nobusha egameni lenkosi yethu uJesu Kristu. Ngithi uJesu Kristu inkosi. Haleluya. UJESU KRISTU INKOSI. Bazalwane, ubufakazi bude kakhulu, kodwa-ke ngingeze ngalanda. uNkulunkulu ngiyamazi endleleni angilekelela engisiza. Ngingakazani naye, engingakakholwa, ngimbonile uNkulunkulu engisiza kuyo yonke indlela. And kuthe sengikhona la phakathi kwabazalwane baseNtabeni, sengikhumbula zonke izinto ebezenzeka empilweni yami, engikhumbuza konke. Asho uJehova athi bekuyimina loyana ngakulekelela ngakudlulisa lapha nalaphana, bekuyimina nalaphana bekuyimina. So ebese kufika embuzweni mina ukuthi umuntu onjengami ngabaleka kuJehova abalekethwile uyaphi? Ngoba sithola konke bazalwane ukuvikeleka uNkulunkulu. Haleluya. Amen. Sithola konke ukuvikeleka. Ngina 2 years unyaka wami wokuqala lona, ngoba cishe uDisemba okudlule bengiqala ukuba phakathi kwenu enkonzweni zabasha, kuba inkonzo kaKhisimusi, and then bese kuba ukuze kufika lesi sikhathi. Kodwa ngibonile kakhulu uNkulunkulu eziveza ubuyena mina, ngoba kuzo zonke izinto imibuzo ebenginayo, mama uGombo uqinisile ukuthi mangabe kuthiwa ube nombuzo uma ufika lana kuvele kukhulunywe ngayo leyo nto, nami ngiyayazi impela ngiyibonile. Haleluya. Amen. Ngiyibonile uphenduleka yonke imibuzo ebenginayo. Haleluya. Elinye ilanga ngaye ngathunywa ukuthi angenze inkonzo enzimanyana, ukuthi angihambe ngiyoxolisa kubo bonke abantu engidlule kubona, mina ebengazi ukuthi bona bangikhubile. Haleluya. Mase ngiyacabanga ukuthi hawu, kuze kanjani ukuthi kube yimina engiyoxolisa? Ngavele ngasuke ngayathandela ngixoxela ngathi hayi, yazi ngizwe kuthiwa ngihambe ngiyoxolisa. Bathi uthandeka ungasichithi isikhathi, wenze njengamanje. Ngave ngasukuma ngino-50 rand ephaketheni, futhi kuleyo nyanga leyo lapha engangisebenza khona zaseyihlangene eziwu-10 ngingazange ngihole, no-50 rand ephaketheni engigade ukuthi ngizothenga ngawo isinkwa, ngibone ukuthi ngenze njani. Athi okay,
ngithathe ngithenge ngayo i-airtime. Hhayi, ngiyithatha ngithenga i-airtime. Abafonela abanye ngangabathola. Uthe uma ngithi abanye ngibatholi, kwaba sengathi ngiyayithetheleka ngithi okay ngizamile. Anginalo icala ngoba ngizamile. Engibatholile ngalimala kakhulu emphefumulweni kunalokho ebengikwazi. Kodwa ngezwa kuthiwa ngoba kuthiwa ngitholise angikudlulise. Hallelujah. Amen. Kuleso sikhathi leso sokuthi kuthi kulaba engayithethelela bona ukuthi ngitshela ukuthi hayi ngoba ngizamile ngangabathola kusho ukuthi seku-right. Emva lokho ayitha lakuyiphupho. The same thing selingithethisayo manje. Hayi lakhuluma izwi elilodwa elinzima kulo. Cha ngabe ngaphela wonke amandla. Avela ukhuluma nje izwi elilodwa futhi ngazabhala kwaBensibane akazange uphendule nokuphendula. Athi lenze layize izwi lami ngizokunqoma emehlweni ka-Israyeli. Atho futhi ngagijima ngayakuthandela athi sekushiwo kanjena manje angibuze uthandeka ukuthi wenzeni. Athi hhayi ngikwenze konke ebengithiwa ngikwenze. Kukhona laba engabatholanga angizange ngiphinde ngibuyele ngibone ngabafonela futhi sengiyethanda. Hhayi ngahlala nalokho ukwazi ukuthi kuthiwa ngizonqunywa emehlweni ka-Israyeli. Emveni kwesikhathi ngayithola i-answer ukuthi noma akungenxa yokuthi noma kuthiwa ngiyanqunywa emehlweni ka-Israyeli, bangaki abantu abanqunywayo bengamtholanga u-Israyeli. Mina ngadumisa uNkulunkulu ukuthi ekuhambeni kwami empilweni yami ngike ngamthola u-Israyeli lapha ngakhona. Hallelujah. Ngike ngadumisa ubaba wethu osezulwini ngoba ilona engamaphezu kwalo ukuthi ngimtholile u-Israyeli lapha engakhona. Hallelujah. Senginganqunywa bahleze banqunywa abantu. Bahleze bayadlula abantu emhlabeni. Basazodlula, babedlula basazodlula. Nanamuhla basadlula. Hallelujah. Kepha iningi labo bamthola u-Israyeli lapha ngakhona. Bese nginomkhuleko kodwa bazalwane ukuthi ngilungisise angisize uJesu ngilungisise indlela yami ukuze ngihambe kahle endleleni. Kodwa bekusele inkonzo yodwa ukuthi ngivume izono ukuze ngihambe kahle ngoba ngeke wahamba kahle bazalwane mayivuma ngezono. Sengilifundile kakhulu eBhayibhelini. Sengitholile ukuthi yonke indlela edlule ekuvumeni izono. Hallelujah. Ngiyabonga kakhulu yonke into uNkulunkulu angenzele yona nokungifikisa phakathi kwale ndawo le. Nazo zonke izinto bezizinhluphe empilweni yami ukuze ngisuke lapha ebengikhona. Hallelujah. Ngoba kwezinye izinto siyasiqinisa amakhanda siyitshela ukuthi siphakathi kwabazalwane ongabazalwane kanti cha. Akubona kungamehlethu nje. Sibona sengathi abazalwane kanti no akubona. Hallelujah. UJesu Kristu inkosi.